Linzalar degan tema. Linza nedir? Linza sferalik formaga ega bo'lib, sferalik deganimiz ya döngülük var ya oyusluk var. Sferalik betke ega bo'lgan möldir deneler. Möldir deganimiz ne? O'zbekcha şaffaf. Möldir degan qizlarning ati var ya. Mesela suday möldir bol degan terminler var. Möldir bu rengi ega bo'lmagan zatlarga aytiladi. Suv möldir, ayna möldir, ayna bo'lganda uyga nega qo'ygan ayna, qaraydigan ayna emas-da. Ya'ni bunday denlerde reng bo'lmaydi. Rengni qayerdan oladi? Kiyindi, ya'ni ortida turgan zatdan asosan reng oladi. Misol uchun suv tikandan ko'k rengde deb hisoblaymiz. Ya'ni kartalardan yerda ko'k reng deb bo'yaladi. Sebebi ne? Sebep su aspandı ko'rsatib turgani uchun aspanning rengi ko'k bo'lgani uchun uni ko'k rengda olgan. Demak, bizlar ham linzalarimiz shunday möldir bo'lib, ya'ni rengi ega bo'lmaydi, sferalik betga ega. Linzalar o'zini chiqargan nurni bir nuqatga jinavi yamasa shashratib jiberishi mumkin. So'g'an baylanishli linzaning ikki turi bor. Ya jinavchi linza bo'ladi, ya shashratuvchi linza bo'ladi. Tak. Birinchi turi jinavchi linzalar. Unutmang, jinavchi linzalar döngüs bo'ladi. O'zbekchasi qabarq bo'ladi deb aytiladi. Jinavchi linzalar sxemalarda mana ko'rinishda belgilanadi. Mana strelka ikki chetinde de bor bo'yi hisoblanadi. Jinavchi linzalar döngüs deganimiz jinavchi linzalarning o'rtangi tarafi chetki tarafi bilan solishtirganda kompaqtloq bo'ladi. Cheti jingishkelev bo'ladi. Yegiragan döngüs bir jag'i tegis, bir jag'i döngüs. Bunau döngüs linza deb aytiladi. Bunau tegis o'yis linza deb aytiladi. Nada azmaz o'yislik var ham döngülgan bo'ladi. Bunday linzalar o'yis, döngüs linza deb aytiladi. Ikkinchi turi shashratuvchi linza. Shashratuvchi linzalar unutmang, o'yis bo'ladi. O'zbekchasi botiq bo'ladi. Shashratuvchi linzalar sxemalarda mana ko'rinishda belgilanadi. Belgisini e'tibor bering. Mana jinavchining belgisi, noning belgisi shashratuvchi. Shashratuvchi linzalar o'yis bo'ladi deganim, shashratuvchi linzalarning o'rtangi tarafi chetki taraf bilan solishtirganda jingishkelev bo'ladi-da. Mana. Mana qanday linza deb aytiladi ati? Shashratuvchi, yana linzaning turi bo'yicha ati deb aytiladi? O'yis. Ikki jag'am o'yis. O'zbekchada botiq deb aytiladi. Mana ne? O'yis tegis. Tegis o'yis emasa o'yis tegis. Ya'ni yo'q. Mana ne? O'yis döngüs. Endi ko'rdan o'ylashtiradi. Novam o'yis döngüs, novam o'yis döngüs. Yig'am bilida, biroq Benim o'yislig'i, ya'ni o'yiqlov jeri, döngüslov jerini solishtirganda kichkintaylov ko'rdingizmi? O'yiqlik bittaylov, döngülük sal ulkanlov. Madani? O'yiqlik ko'proq, döngülük sal bo'lsa-da azlov. So'ning uchun buni asosiy shashratuvchi bo'lib ketadi, notikardan nima bo'lib ketgan? Jinavchi linza bo'lib ketadi. Jinavchi linza aytganimizday o'zidan chiqqan nurlar bir nuqatga jinab beradi, shashratuvchi linzalar tikardan shashib beradi. Ya'ni shashratib jiberiga harakat etadi. Nurlar o'tgan vaqtda qanday tarqaladi, qanday jinalarni son tushunib uchun bizlar linzadagi bir tikar qoidalar yozib olamiz. Men hozircha jinavchi linzani sizib turaman. Bundan ziyoni yo'q. O'rtasidan ko'chirib jiberdim. Tak, qarang. Linzaning dal o'rtasidan o'tgan ko'chir, mana ko'chir. Optik ko'chir deb aytiladi. Bizlar matematikada san ko'chir deb aytadigan edik.
tipe sonday zat, mına. Mına mandy bizler o degen nukat bilen belgilep, köşerdiň basy dep aýdatan edik. Koordinata basy. Endi bizlerde onuň aty optik uray dep aýtylady eken mine. Optik urayga ýerine. Linza menen köşerdiň turşy kesilsken jeri. Endi linzadan ötken nurlardyň ötüp bolgandan keyin jinalatygyn orny bar. Nurlardyň jinalatyn orny linzanyň fokusy dep aýtylady. Hem F degen harf bilen belgilenir. Mınamanda, yani linzanyň oň tarapynda kandaýda bir aralykda linzanyň fokus nukaty bolsa, şep tarapynda tap sonday aralykda fokus nukaty bolady. Tap sonday aralykda iki eselengen fokusu bolady. Nähde tap sonday aralykda ne bolady ki onda? Iki eselengen fokusu. Demek F ne zat? Linzanyň fokus nukaty odan F kaç eken bolgan aralyk. O degen gaýra eken görüp tursa ya. Buraydan bu F degen nukat kaç eken aralyk fokus aralygy dep aýtylady. Fokus nukat bir nukat, fokus aralygy linza kaç eken bolgan masafa. Fokus masafasy ýa-da fokus aralygy atamasyny ýa-da termin alady. Demek mına neler bizge juda rahmetke kaýer eken toşun düşünmüşse terminler soňra karata aýtylady. Tak, keyingi proses linzadan ötken nurlardyň jolu. Kanday bu hareketlenediğini görmüş gerek. Birinci jinaw linzadan başlaýman. Linzanyň fokusu. Nähde yegeselengen fokuslar var, oldum barjy emes, reklam fokusyny öňündesek boldy. Tak, jinaw linza berildi, optik köşer bar, fokus nukatlaryny koydum, endi nurlaryň bagyna görün. Fakat ben gana. Birinci nur linzanyň optik köşerini paralel rewişde ýatyp görünsün. Linzanyň optik köşerini paralel kegen nur linzadan ötkenden soň hemişe linzanyň fokusundan ötedi. Kalegen jakka ketip algany şok, imanda linzanyň fokusundan öwün kereken, baryň şart eken. Nur linzadan ötpesden burun, linzanyň fokusundan ötken bolsa, garaň, linzaga düşpesden burun gaýerden ötüp geldi? Fokusundan ötüp geldi. Endi linzadan ötkenden keyin kanday ketedi? Optikalyk köşerge paralel rewişde ketedi. Hakykat berberim. Nur optik köşerge paralel gelse, linzadan ötkenden keyin fokusdan ötedi. Fokusdan ötüp kelgen bolsa ne bolatken? Paralel rewişde ketedi. Üçüncü nur hakkında da gap etiledi, birak ol endi sızılmalardan katlı bilgen rahmetke bir aýtyp goýa berek. Nur optik uraydan ötdi, hiç jakka burulmaýdy, bagytyny özgertdi, tury ötüp kete alady. Kimden alar? Jinawşy linzadan. Endi linza şarşatuşy bolsa ne bolady? Tak, linzanyň fokusu. Tam kaçna sızgış var. Bende. Sızgış var etmiş mi? Tak, birinci nur jene optikalyk köşerge paralel geldi. Endi gady? Linzadan ötkenden keyin şaşıraýdy. Jinawşy linza ötkenden keyin nurdy bir nokatga jinasana, naborot ne gady? Şaşuga hareket etedi. Kalay şaşlar, kalegençe şaşyp berberge hakymyz barmy? Ya, bunun kaydası var. Paralel kegen nur, linzadan ötkenden keyin şaşylady, birak bir şarty bar. Linzadan ötken nur şaşylgandan soň mına wagtda ketedi. Nurdyň izin sızsa, linzanyň fokusuna gelir.
nur ko'sherga parallel keldi. Linzadan o'tib shashiradi. Izg'ayirga boratgan fokusga. Mana nur negizi yo'q. Negizi nanda bo'lib turadi-da. Ne? Keldi, shashiradi. Biroq bu izinsiz qayerga boradi debdi mana. Izinsiz qana vaqtimizda fokus nuqatına boruvi kerak. Endi ikkinchi nur linzaning fokusdan o'tib keldi. Mana shashratuvchi linza ne bo'lishi kerak endi nur? Shashiravi kerak. Biroq burada qoida bor. Nur shashiraydi. Shashiragan nurning izi linzaning fokusining yarmina boradi. Ya'ni F ga emas, qayerga? F bo'lingan 2 ga. Shashiradi. Shashirgan nurning izini sistem qayerga boradi? Fokusning yarmina. Tushuncha qoidalarda burada orayga kelganda turib o'tib ketaveradi. Onsiz bormi? Bu shart emas-da. Jinavchi linzada yozib qo'ygan qarang. Nur optik ko'sherga parallel keladi. Parallel kelganda qayerga boradi? Fokusdan o'tadi. Orayga to'g'ri kelgan nur to'g'ri o'tib ketaveradi. Linzaga kelmasdan buni fokusdan o'tgan bo'lsa, parallel ketamiz. Tak, shashratuvchi linzaga nur optika ko'sherga parallel keldi. Shashiraydi, izg'ayirga boradigan fokusga. Fokusdan o'tib bo'lib shashirasangiz, izg'ayirga boradigan fokusdan yarmina, dal o'rtaga. Ya'ni qarang, fokus nuqati nazar nurlarning jinovatuvin o'rni. Jinavchi linzadan o'tib bo'lib jinaladi. Al shashratuvchi linzada shashiragan nurning izlari jinaladi, o'zi emas. O shashratib yuradi, izini jinavimiz kerak. Aytdim. Jinavchi linzaning o'rtasidan o'tib to'g'ri o'tib ketdingiz-ku. Nadadan shunday to'g'ri o'tib ketaveradi. Siz bormi tegi o'shin ishlarda. Bu ana tik suv deganga o'xshaydi-da kechiga. Endi bir vaqtlar qanday voqea bo'lib qoladi, qarang. Misol uchun nur deb qarab, linzaga kelib qolushi mumkin-da nurlar. Сөйтіп, мына бір жерлерде деп жиналды. Міне. Фокус нұқаты қай жер десе, мынаманды айтпайын фокус нұқаты деп. Осы мына көшерден басқа жерде жиналса, осы жиналып тұрған жердің туырысында көшерге қарайын. Осынанда нұқат біздерде фокус есептеліне береді. Яғни фокус нұқат постоянно мына көшердің үстінде жатуы керек деген сөз. Түсіндіңіз ме? Бұл нұрдың бағыты. Енді нұрдың бағыты неге керек? Нұрдың бағытынан келіп шығып, линзада сурет жасаймыз. Бірінші қандай линза? Жинаушы линзаның фокусы мынаманда да топсындай аралықта фокусы болады, мынаманда бір дене тұпты. Дене көпшілік жағдайда я үлкен хашпенен, я кішкентай хашпен белгіленеді. Асаны оны бізде бойын айтамыз да. Оның зияны жоқ. Бір әдебиетларда үлкен хашпен белгілеп қояды, бір әдебиетларда кішкентай хашпен белгілеп қояды. Енді бұның біздер суретін жасауымыз керек. Сурет жасау үшін 3 нұр керек. 3 нұрдың бәрін сызу шарт емес. Бағана айтқандай, мынаны постоянно орайдан өте беретін болғаннан біздер бұлармен 2 нұрмен істесеген болады. Яғни 2 нұр жібереміз. Біреуі көшерге параллель, біреуі фокустан өтетін болып. Қараңыз, нұрды қай жерден жібереміз? Дененің төбесінен жібереміз. Бірінші нұр оптик көшерге параллель кетті, көрдіңіз ба? Фокусқа барады. Екінші нұрды фокустан өтетін қойып жібереміз міне. Параллель. Енді мынаны қайыққа қарай кету керек? Фокусқа қарай. Міне. Мынаны қалай кету керек? Параллель. Міне. Мына екі нұрдың кесіліскен жері бар ма? Кесіліскен жері дененің суреті. Яғни дененің басынан жібергенім үшін мынау суреттің басы есептелінеді. Түсіндіңіз ме? Так. Мына аралық, яғни дененің тұрған жерінен линзаға шекен болған аралық D деген әріппенен белгіленеді. Линзадан баслап суретке шекен болған аралық кішкентай F деген әріппенен белгіленеді. Таратларынан жазамын.
Так, екінші түрі. Енді шашыратушы линзада сурет пайда етіп көрейік. Линзаның фокусы, мынаманда бір дене бар. Дененің бойы үлкен аш, суреттің бойын кішкентай ашып пайда болған. Ал мынаның көрінісін пайда ету үшін бізге не керек? Екі нұр керек. Бірінші нұр қалай кетеді? Параллель рәвіште кетеді міне. Екінші нұр фокустан өтіп кету керек. Жинаушыдағыдай ма? Жинаушыдағыдай. Өзі екі нұр жіберіледі постоянно. Біреуі фокустан өтеді, біреуі параллель кетеді міне. Мына нұр, параллель келген нұр. Шашырайды. Шашыраған нұрдың ізі фокусқа келеді деп еді, міне. Демек, ізі фокусқа келетін болса деп ізін деп сызып тұраман. Мынау нұрдың өзі. Мынау не? Бұлам шашырайды, ізі қайерге келеді. Фокустың ярымына F бөлінген 2-ге. Енді мынаны ізін еледі давам ете беремен. Сөйтіп, мына екеуі кесілседі бір жерлерде әйтеуір. Көрдіңіз бе? Яғни, мына екеуінің кесілскен жерінде суреттің басыдан міне. Көрдіңіз бе? Нұрлардың кесілсу нәтижесінде пайда болған сурет. Мынада сурет линзаның артында пайда болыпты. Ал мынада сурет не? Линзаның алдында. Екеуінің farkı бар ма? Кішірейген, үлкейгенде және бір farkı бар. Сурет линзаның артында пайда болған болса хақиқи, ал алдында пайда болған болса жормал, өзбекшеде мапхум тастур пайда болды деп айтылады. Шашыратушы линза хәмеше жормал сурет береді. Жинаушы линза сикарынан хақиқи сурет береді, бірақ бір жағдайда жормал сурет беруі мүмкін. Оны хадисатта мәселеде бір көрсетемін. Так, бірінші бұда да наны бір жазып алайын. Мына аралық D, мына аралық не деп айтылады екен? F деп айтылады екен. Кейін андай оған кетейік. Хақиқи сурет линзаның артында төңкерілген халда пайда болады. Так, жормал сурет. Линзаның алдыңғы тарифінде тік халда пайда болады. Демек, суреттің хақиқи ямаса жормал екен айырудың екі жолы бар екен. Біріншіден, суреттің қай жерде пайда болғаны. Линзаның артында пайда болса демек хақиқи, алдында пайда болса демек жормал. Екіншісі, төңкерілген ямаса тік тұрғанына қарап. Төңкерілген болса қандай сурет бола береді екен? Хақиқи, тік тұрған болса не бола береді екен? Жормал. Содан суреттің несін айыруға болады. Түсінікті ма? Ал, бір жазып алың, ізі бар еді. Икарғы есаплау формуларына қайтып келеміз. Бірінші, мынау мен жұмыс істеймін икардан. Жұқа линза формуласы. Енді біздерде линза неше түрі бар еді? Екі. Бірінші етуар берін. Жинаушы линза менен жұмыс істейміз. Жинаушы линза хақиқи сурет пайда етсе
ısrar verin. Hakkı suret payda etedi bir şartı var. Dene linzanın iki fokusdan altta turgan bolu gerek. Tamam? Linzanın fokusundan sırtında turgan bolu gerek. Onda jadayda formula bir bölüngen fokus teң болады bir bölüngen d plus bir bölüngen f. Ne kılavuzun formulası? Endi jinauvchi linza jormal, endi Qaraqalpaqchada jormal bo'ladi, o'zbekchada mafhum suret paydo etse qachon jormal suret paydo etamiz? Buning uchun dene linzaning fokusining ishinde turgan bo'lishi kerak. Onda joyda formula 1 bölüngen f teң bo'ladi 1 bölüngen d qo'shilgan 1 bölüngen kichkantay f. Nega minus. Farqi mana nimanda ko'rdingizmi? Jinauvchining haqiqiy surat paydo etsa o'rta plus bo'ladi. Jinauvchining jormal surat paydo etsa o'rta minus belgida bo'ladi. Ikinci linzaning turi qanday linza edi? Shashratuvchi linza. Unutmang, shashratuvchi linza hamisha jormal surat beradi, o'l haqiqiy surat bermaydi. Onun formulası minus 1 bölüngen f teң 1 bölüngen d minus 1 bölüngen kichkantay f. Nada minus 2 yerde var verin. Buna minus bo'ladi qachon? Eğer jormal bo'lsa. Buna plus bo'ladi qachon? Eğer haqiqiy bo'lsa. Bundan aldı, yani fokusdan aldına plus qo'yamiz, eğer o jinauvchi linza bo'layotgan bo'lsa, aldına minus qo'yamiz, eğer o shashratuvchi linza bo'layotgan bo'lsa. Endi sizlarda qiziqarli so'rov paydo bo'lishi kerak. Ya'ni qanday so'rov? Haqiqiy jinauvchi linzaning jormal surati bilan shashratuvchi linzaning jormal suratining ne farqi bor degan. İkisinin farkına da jinauvchi linzaning jormal surati postoyan ulgaygan bo'ladi. Shashratuvchi linzaning jormal surati postoyan kichaygan bo'ladi. Yozib qo'ying, qaranglarga. Jinauvchi linza paydo etgan jormal o'zbekchasi edi mafhum surat ulgaygan bo'ladi. Tak, shashratuvchi linza paydo etgan jormal mafhum surat kichaygan bo'ladi. Yani yallab qoldim. Suyugi orqali bir vaqtlar linzaning turini aytmaydi-da. Jormal surat deb aytadi. Ya ulgaygan deydi, ya kichaygan deydi. So'ng qaray linzamizni ayirib olamiz. Ulgaygan bo'lsa, jinauvchi linzada paydo bo'layotgan bo'ladi, kichaygan bo'lsa, shashratuvchi linzada paydo bo'layotgan bo'ladi. Tushundingmi? Tak, linzaning siziqli ulgaytu koeffitsiyenti degan bor. Tak, K degan harf bilan belgilanadi formulasi. F bölüngen d yamasa H bölüngen H. Endi mana chalg'itadigan bir zat bor. Lupaning optimal ulgaytu koeffitsiyenti degan bor.
Так, оптимал үлкейту коэффициент К L нулевой бөлінген фокус плюс 1 деген формуламен анықталады. Түсінікті ма? L нулевой нормал көздің ең жақсы көру аралығы болып 25 см деген сөз. Яғни тұрақты шама ешқашан өзгермейді. Атып қалған жерге байланысты немен. Енді жаңа бірінші тоскөде жазаман деп жатырмын. Жазбай қапқан, яққа жазаман. Д не зат? Кішкентай Д денеден линзаға шекемгі аралық. Кішкентай F не зат? Линзадан суретке шекемгі аралық. Так, үлкен H дененің бойы десеген болады, өлшемі десеген болады. Кішкентай H суреттің бойы. Үлкен farkын түсінесіз ба? Bir жерлерден алмастырман белгілейді. Кішкентай H деп денені, үлкен H деп суретті. Оның еш зияны жоқ. Тек формула қолайластырып өздеріңіз жазып кете бересіз. Аманда К-ны анықтау формуласында постоянно суреттің бойын дененің бойына боламыз. Соны ұмытпаңыз. Суретті денеге бөлеміз, жақсы ма? Суреттің бойы. Егер аманда К мысалы үшін 3 шықса, 3 мәрте үлкейген, егер 1 бөлінген 3 шықса, 3 мәрте кішірейген деп айтамыз. Соңғы ғой, 1 бөлінген шыққан бұл демек кішірейген. Так, және бір үлкен Ахметке болған шама бар. Линзаның оптикалық күші деп айтылады. Үлкен Д деген харфпенен белгіленеді. Өлшем бірлігі метрдің -1, ямаса ДПТР деп жазылады. Оқыған уақытта диоптрия деп оқимыз міне. Біздер ашки тағатын адамдардан көпшілік сұрау береміз, е? Қандай ашки тағасан? Незат сұрау сөз қандай ашки тағасан деп? Ана кіші деді ме? Минус деген, мысалы, -1 деді. Дейсен, -1 деген незат өзі? +1 деді, о не қатал? Сіздер сұраған уақытта, язылса қалған, әмеше ашкен, яғни, меше тағып жүрсен деп сұрау беріп жатырсыз ғой, назад сұрау жатырсыз. Нені сұрап жатқан екенсіз? Оптикалық күшті. Ол жауап беріп жатырды, -1. -1 бұлайша сан ғой. Біздің өлшем бірлігі бар оның. Негізі өлшем бірлігі не екен? Диоптрия. -1 диоптрия. -1,5 диоптрия. +1 диоптрия. Яғни біздің өлшем бірлігі ешқай айтпайын бұл -1, -1,5, -1,75. Конкретно санды айтамыз да, неғамыз? Қоямыз. Яғни H жағдайда біздер көзіміздегі ашкейдің линзасының оптикалық күшін айтып отқан есептанамыз. Көрді ма? Так. Егер жинаушы линза болса, оптикалық күшті табу формуласы 1 бөлінген фокус болады, міне. Д 0-ден үлкен болады. 0-ден үлкен дегенді ұмытпам. 10 санылар. Плюс тағаман деп айтты ма? Демек қандай линза табылыпты ол? Жинаушы линза табылыпты. Егер шашыратушы линза болса, Д тең -1 бөлінген F болады. Яғни бұлардың оптикалық күші 0-ден кіші. Түсінесіз ба? Яғни кімде-кім минус деп айтса, демек қандай линза табылып жүрген болады екен? Шашыратушы. Мұса плюс па, минус па? Плюс, демек жинаушы линза. Екеуінің не фарқ бар? Ертең енді сұрап отырмыз, көз сан, көз әйнек деген тема бар. Плюс тағатын адамлар алысты жақсы көреді, жақынды көруге қиналады. Минус тағатын адамлар жақынды жақсы көреді, алысты көруге қиналады. Яғни, плюс тағатын адамға негізі досын көру үшін ашки важный емес. Олар кітап оқығанда, телефон көрген уақытында жақын жерлердегі затларға керек болады.
Minus'tu göreten adamlar kitap okuş üçün negizgi şart emes. Biz ama alыстагы zatlardy görүү üçün faydalanmamız gerek. Değil mi? Bu minus'ta adam orada kırsığına isteyip de köşege çıkıp baratırganımızda aşken çeşip ketedi. Köşege çıkkan vakta gerek sizlerge, o ayakta ketken marş neşeken görүүңүz gerek. O minus'ta katmadan aşken takpay jüreten bolsa, o al ketken marşты görmeydi, kasına kelgen vakta onun ömürün göret. Söйтіп o қолын көтеремен деген шеге, миіне информация бараман деген шеге марш өткізеді. Плюстегілер бұл алыстағы шарт емес, даура тағып шарт емес, ол кітап оқыған уақытта тақса болады негізі. Соның үшін плюстағы адамдардың ашқи сәл басқашалау болады. Мынандай жерде тұратын болады. Қалайды бұған. Қызайынды бұған. Мектепте апай мұғалімдеріміз плюс основной кендешен жағдайда жастардың арасында шығып, көпшілік жағдайда болдырысын жат 40 жастың ар жағында жүреді. Сондай адамдар бар, енді бір көз плюс, бір көз минус деген болады. Марш көретін болсам мына көзім. Бар бізден бір көзімде оңға зрение жоқ. Сондай ондай болады, бір көзде болады, бір көзде болмайды деген. Мысалы үшін екі көз екі түрлі болудан, енді мысалы екі көз екі түрлі. Ол бола беретін процесс та ол, жүре бір жаңа плюс минус, мысалы кеше таққан көзде бір өте плюс минус шықты, бір көз плюс, бір көз минус деген. Ал енді қараң, бір уақытлары haqiqiy suret paydo bo'ldi deb aytadi. Bo'ldi, boshqa linzaning turi aytilmaydi. Negizda haqiqiy suret bo'lsa jinouvchi u. Bunday joyda 1 bo'lingan d plus 1 bo'lingan f deb istashingizga bo'ladi. O'rta qarang, plus, ya'ni buna formula 1 bo'lingan fokusni o'rniga endi qo'yib yuribman. Dana. Normal suret deb aytsa, normal suret kim paydo etganidan ma'lum emas. D teng bo'ladi 1 bo'lingan d minus 1 bo'lingan f bor. Normal bo'lsa o'rta ne bo'ladi ekan? Minus belgide bo'ladi buni ekan. Endi bir necha linzalar qo'shilsa, ularning optikal kuchlari qo'shiladi. D1 qo'shilgan, D2 qo'shilgan, D3 ketaveradi. Necha bor bo'lsa barini da birga bo'ladi. 10 qo'shsang 10 jozan. Bu nedir? Qanday bir shashratuvchi linzaga, misol uchun, bir jinouvchi linzani qo'shib berdi. Bu necha linza qo'shib paydo bo'ladi dedi. 2 linza qo'shib 1 linza paydo bo'ladi. Optikal kuch qanday bo'ladi? Birovning optikal kuchi 10, birovning ters. Qo'shiladi. Biroq plusdan va minusdan qo'shilganda ne bo'ladi bilasiz-ku? Alınıp ketedi, ülkenin belgisi qo'yilib chiqqan chamga qarab. Misol uchun plus 1 bilan minus 2 qo'shilsa minus 1 chiqadi. Minus 3 bilan plus 4 qo'shilsa plus 1 chiqadi degandek. Ya'ni nega qarab hisoblaydi. Endi bir vaqtlar fokusni so'rab qoladi. Qanday yozuqda bo'ladi? 1 bo'lingan fokus, 1 bo'lingan f1 qo'shilgan 1 bo'lingan f2 qo'shilgan 1 bo'lingan f3 ketaveramiz. F1 birinchi linzaning fokusi, F2 ikkinchi linzaning fokusi. F paydo bo'lgan linzalar sistemasining fokusi. Tushundingmi? Linzalar sistemasi hammasiniki. Linza jasov. Linza qalay jasaymiz? Linza mana ana aytganda spiralik bet. O'zi shunday bo'lib so'g'lama negizi, bunun negizi izi bor. Mana izi deb aylanib, sizdan ham bir kruq. Linza bir ham bir kruqdan, ham bir spiral bir qanday bo'lganmi? Normalda kesib qo'yibsiz bo'lgan. Tushundingizmi? So'ning uchun buning ilmiylik radiusi degan bo'ladi. Ya'ni linzaning so'g'ilgandan keyin optikal kuchni topib formulasi D teng 1 bo'lingan fokus ko'paytirilgan linza bo'lingan o'rtaliq minus 1 ko'paytirilgan 1 bo'lingan R1 qo'shilgan 1 bo'lingan R2 degan bo'ladi. Mana paydo bo'lgan linzaning optikal kuchini topib formulasi. NL linza materialining sindiruv ko'rsatkichi. N indeksini o'rtalikdan
sındıruu көрсөткүчү. Tak, R1, R2 linzanın imetlik radiusu. Unutmayın, imetlik radius degen vaqtida aslida bir masalelerde imetlik radius 10 metr deb ham chiqadi. Sonra hayron qoladi, 10 metrlik linza bormi? Negiz linzani 10 metr emas. Linzanın deb izin sızsanız payda bo'ladigan sferaning radiusi 10 metrda. Tushundingmi? Biroq shu общий sferaning radiusi linza uchun aytilib ketaveradi. Bir jazbani ikkinchisi vaqtlar qarang. Qanday linza paydo bo'lyapti? Qanday edi ati? Tegiz Oystanov. Tak, tegiz dönges bo'lsa, D teng linza bölüngen ortalık -1 köbeytilgen kuru 1 bölüngen R deb yoziladi. Endi ko'rib turib, ikkinchining radiusi yo'q qolamasındadır. Yaxshi yo'q emas. Tegiz tarafning radiusi cheksizlikdan deb hisoblanadi. Birda cheksizlikdan chang'a bo'lsangiz chiqadi. Mashti 0. So'ng uchun qo'shmay ketsangiz bo'laveradi. Endi qanday linzalarda iki tarafning radiusi da teng bo'lib qolsa, R1 teng R2 teng R bo'lsa, buni linza bölüngen o'rtalik -1 ko'paytirilgan 2 bölüngen R ko'rinishida yozamiz. Tushundingmi? Bu linzaning jasaluv jag'daylari, ya'ni shunday linza jasaladi, ham ularning optikalik uchun ham fokusini aniqlash mumkin. Endi qo'llanishda jana qanday qarab berish qo'rqatar. Sonra birinchi jag'dayi bor, qarang. Ko'rsa 1 degan. Sonunda jinoish linzada surat jasaluvning 6 jag'dayi ko'rsatilgan. Bu 6 jag'dayni o'rganib chiqamiz. Birinchisi linza berilgan. Dene qayerda turibdi? Dene cheksizlikdan gapiribdi. Cheksizlikdan kelgan nur paralel keladi hamisha. Linzaga paralel kelgan nur qayerda jinoyadi? Linzaning fokusini jinoyat deb aytib o'tadi. Ya'ni D juda ulkan yekib. Dene linzaning yekichilingan fokusdan juda ortda bo'lsa, juda cheksizlikdan ortda bo'lsa, denening surati linzaning fokusida paydo bo'ladi. Misol uchun Quyoshning radiusi Yerning radiusidan ulkan negizi. Yerdan ulkan. Biroq Quyoshga chekkan bo'lgan 120 million kilometr. So'ng uchun biz Quyosh juda kichkintoy o'lchamda ko'ramiz. Tiyinning razmerida deb ko'ramiz to'g'ri. Sebab biz yerdan ko'zimizning yekichilingan fokusdan juda ulkan atrofda joylashgan. So'ng uchun saqlangan cheksizlikda joylashgan denening surati qayerda paydo bo'ladi? Linzaning fokusida. Ikkinchi jag'day. Jinoish linza berilgan. Mana bunda linzaning fokusi bor, mana bunda yekichilingan fokusi bor. Dene qayerda turibdi? Yekichilingan fokusdan alsda. Surat qayerda paydo bo'ladi? Linzaning ortida fokus bilan yekichilingan fokusning oralig'ida. Ya'ni bu degan so'z D ulkan 2F bo'lsa, onda kichkina F fokus bilan 2F'ning arasında. Qanday surat paydo bo'ldi? Haqiqiy, to'nkarilgan, qishlagan. Surat linza kimga yaqin bo'lsa, agar denega yaqin bo'lsa, surat ulgaygan bo'ladi. Linza suratga yaqin bo'lsa, unda qishlagan bo'ladi. Uchinchi jag'dayga qarang. Dene qayerda turibdi? Yekefning ustida turibmiz. Agar bizlar linzaning yekichilingan fokusning ustida turgan bo'lsa, bizlarning suratimiz linzaning ortida yekichilingan fokusning ustida bo'ladi. Yekefda turgan bo'lsa, so'shni yekefda paydo bo'ladi. Unda qanday shart paydo bo'ladi? D yekefga teng bo'lsa, F ham yekefga teng. Ko'rdingizmi? Tak, bunada K birdan kishi, bunada K 1 ga teng.
Yani mekepte turgan dünyanın sureti ham mekepte bo'ladi. Suret qanday? Haqiqiymi, jurnalmi? Haqiqiy, ulkaygan va kichikgan va. O'zining razmerini teng, to'nkarilgan va tikpa. To'nkarilgan. To'rtinchi жағдай. Linza berilgan. Dene qayerda joylashgan? Linzaning fokusi menen yekeselengen fokusning arasında. Suret qayerda paydo bo'ladi? Linzaning yekeselengen fokusundan o'tgandan keyin paydo bo'ladi. Durustmi? Tak, D F bilen 2F'nin arasında bo'lsa, suret 2F'dan ulkan aralıkta bo'ladi, K ulkan 1 bo'ladi. Qanday suret? Haqiqiy jurnal. Haqiqiy to'nkarilgan tik. To'nkarilgan, ulkaygan, kichikgan. Ulkaygan. 5-chi жағдай. Dene qayerda turibdi? Fokusning ustunda. Yadimda saqlan. Dene linzaning fokusining, ya'ni jinauvchi linzaning, shashlatuvchimi? Jinauvchi linzaning fokusining ustunda tursa, suret paydo bo'lmaydi. Paydo bo'lmaydi. Tushundingmi? Hech qachon paydo bo'lmaydi. Al, 6-chi жағдай. Dene qayerda? Linza ve fokusun arasında. Dene linza menen fokusning arasında turadigan bo'lsa, buning sureti linzaning oldingi tarafida paydo bo'ladi. Ya'ni D kishi F bo'lsa, F ulkan F dan. Suret haqiqiymi, jurnalmi? Jurnal. Jurnal to'g'rimi, tikmi? Tek ulkaygan va kichikgan va? Ulkaygan. Ulkaygan. Ya bana aytdim, jinouvchilikdan jurnal suret постоянно ulkaygan bo'ladi. Shashlatuvchilikdan jurnal suret постоянно kichikgan bo'ladi. Jurnal suret hamisha linzaning oldinda bo'ladi, и постоянно tik bo'ladi. Hech qachon to'nkarilmaydi. Tushundingmi? Al endi nimanda do'stlarimiz o'rin bo'lgandan keyin men 4-temani qo'shib analizlab berayim. 4dan 5 terib qo'yib analizlaymiz. Sizdan keyin men ko'rib kelaverasiz-da, 12 tur. Birinchi so'rovni diqqat bilan qarang.